Si benta bantang penklaing susu ia ka jing trekam ban syakri ia ka jaik benriu lengba ka hanyu trap youth council HYC ka HYC laban pelun mentagas ngi ka sau tarik unopra arajar apwei jong ka samoi trekam arajar apwei arajar arpsau layo pan pentamaya kinongit kam kane ka than Hagane ka jingyalang pentian semai lai don lang urang ba snong kamadan laban ba isun usketri snong ki samla kilong kemi kilurang ba kane ka than kinongket kam ka HYC sing kemi ki bagan thop nadu samla robat jun kharjarin presiden kaseng don boglang kharlingdo vice president Roy Kupar Sendrem general secretary G Maulong organizing secretary John Lingdo presiden ka Shillong city bat kiwi pat ki parat khot Haswa kane ka jingelang layoru ka jingduai na iwe ilong kumi kane ka than. Ya kane ka jingelang la panya ida uji maulong u organizing secretary ka seng kemi. Layo ka jingkren priang na ujon lengdo u presiden ka Shillong city. Ka jingkren na orang ba Shillong ka madan laban. Ubalas neng la kentu ya kine ki samla ba ula kitbok kenriang bakinya tresitam na ka benta ka ribat ka jai penriu. Kajingkren na Roy Kupar Sendrem general secretary seng kemi jaga benta ka bakongsan berpentian smail asyim da unoi lamrang ba kane ka seng dau samla robat jon kharjarin ha kane ka sngi layoru ban ai momento syakidor barsnong da vice president ka seng kemi samla bok lang kharling do kumsi benta ban ai mensim ya ka jing tre sitom jongki ha ka jingele ya ka khlam covid khat khandai ki nong elam ke basakmat jong kane ka laban pelun ki kentup samla baiklang marbanyang kum u presiden bantai lang khlai kum u vice president samla Wilson Karengki kum u general secretary bat kiwi pat ki parat khot buat kemensin ini nyala gajah beliau Nicholas kan Bantri Hok Klem kan Randin ya kari ba gajah beliau nyotrek lembak nyotrek youth council ai bawa belai nombor thau ulam lanti patpen set bor ini aki bor bar HYC kayeng ban kentiu ban penyak pensa ban yala ban kham tam ne ban yale klem ken randi iki snap ki bakar pam jom ajak kenrir jom ter yang banadu usnem arjar khaksau tak adu kenir klem man ngitang yeng hakata kanong bakata kalong ban yada yang kajing long bakar pam kanong i kum gajak kenrir
Banyada yang kiriti ki dosturi ki bangi gidon. Banyada yang guru kombat kendo bojongi ki bangi gidon. Bat kamtam ne. Banyada yang ka yaulang amsisha yang ubah yang bangi inang bat tak hadu ni kuletma. Pari lanang ipet saudong bat irjing long jingman jong aja sendiri bojongi yang kejela ka jongi baru kowe la ima kan angwan kisni bat ipuan. Kejat beri bojongi kamde kejat beri ke bahebat kemudian pui ni kinong ilam jong kaseng badambun beri kinong tre apok ka railway jong kasorkan India bani kejat beri bojongi idon kejat ka population dari kajimbun pat bojongi kadang datang khasa hadu khasa ngak kinong tre ki batre apok ka railway jong kasorkan India kidon kumalai pulang dari yadujo dari kajimbun pat bojongi bat jadi nomtre railway dibuat harsha kita lagi. Kajat beriu kabala daya nujor tang lagi beriu ki basyat ke kerteng ki bom simlarung ke NRC apu Asam. Ki beriu ki bom simlarung apu ketup kerteng jom NRC yang kabala le apu Asam ki poi kumbasau pulang mud. Kajat beriu bojongi kadang don khaksa baru khaksa mud. Kajingkeli kalong bahkan ayu yang kajat beriu bojongi Islam ki bansawang. Nani kerja ayu iki penting di pansawan nyongi lada mangi kali ke penting pemerintah nyimyen banle banjada yang kada kada di halo kata kanongrim bagi choice kami syakmat banpen semua banya yele batang yele ru agi si berkipur pansawan banjada yang kada 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 yang batak hadu ni khidmat niyeng bandawai tigian tian dari tungkail pi KNRC batwe Lagit baik yang kejinglong kejimban. Jom kejap beriu kejongi habarok kilian nyemla banlen bangidap dah kejingdu jingkermen bangidap tang lagi jike bagi jinjat jatuh. Lagit pai syak sensyar kadar teraini. Langadei kesensyar haka hima hakirat haki senok bang hakikur rungioi Pagidon hak dek kekenrum kenram, gidon hak dek kejing sak tenjuk bor nak bor sak bor. Kinongsun ki manabar, hak kejing keselalang buat kinongsun ki manapo. Kita sitam hanu kata-kata ban pentroy, ban pencak lep, ban biak pomrai. Gidon bar tu airi, ke bawah mangap ki iburok buat ki yakun ban penyak besar. Kibru kilapun, khamtam hang dia nombor selok, buat haki wei jakasor, kibelas tangbu jingkeli, buat kibelas tang menom, hatau dan dorkam kita idor marsnam, dan haki ni kisni, kepada don nanti po office legal advisor dan council, dan ko kibru kibale research, yang tak relevancy of traditional institution. Lani hatu dang don jingmut, hatu dang don jingmenton, bandon kita kidor bar training, kidor bar hima, kidor bar rat, kidor bar snow. Kibu yang jingkeli, bagi yang jingpen mentoy di pamungi kecep niu biok. Kisnang lu banom, balai mengi kecep niu di kamjit ya kidor bar snow. Kebomyo tak ada funding, kebomyo tak ada skim nak dari balik tak kipan sayat kebomyo tak kelur, tak kilat, tak putih. Perani, samla, riurang bak. Gidon hak dekaya, berkepor, bangisyak tenjuk, kesan perhak kejungi kabar pilih.